siyam-analyze umfana isikhashana nje esincane for 5 minutes. Uyalaleleka loya mfana loyana ukwazile ukufunza abantu into embi abafunze yona athi imnandi. Nabo baze yazi ubufakazi balento engiyishoyo. Ubufakazi balento engiyishoyo. Yeah. UMthandeni ukhiphe ingoma ethi igushi. Le ngoma ethi igushi bayizonda abantu iphuma bayizonda abantu le ngoma. Wezwa nje ukuthi le ngoma ayikho. Ama Red Nation mina ngikutshela ngama Red Nation eza kimi ku inbox athi Makhanya wazi wasiphoxa uMthandeni kodwa sizothini so idefender sithini lento uyabona ngathi mina vela yikho lento kodwa phela ngoba nina nayilindele ingakaphumi engathi khona into enkulu ezayo ithendiseni phela ngoba iqhawe lenu ayikwacaca ukuthi iyagxekeka kunokuthi incomeke lento. Mina ngikutshela ukuthi baze bahamba baya kusiqiniseko kwaphoqa ukuthi usiqiniseke enza ulive ancome into egxekwa ama Red Nation. Ama Red Nation athi ayikho lento wayincoma usiqiniseko wathi lento ikhona futhi lento idlula ngisho iParis. Hawu wathi uyabona ama Red Nation aqala vumbuka kwaqala okusa-challenge-anyana komdansonyana onuka isihlama okusa-challenge-anyana kwathi aphamparapapapapa amanye ayabuza ubhamparapapa wani obhamparapapa lo uyabona kwathiwa le ntombazane iyamemeza kusho ama-Red Nation. Hayi Usiqiniseko wenza ulive owodwa babenza ngisho live mfethu beyigxeka eqinisweni nje bafethu musani kuloku beyigxeka ngoba lento ngempela beyigxeka ingoma kaMthandeni ama Red Nation enzo live eyigxeka. Usiqiniseko wenza nje live ababili kuphela kwaphela nya ukugxeka lengoma kuma Red Nation baqala bathi bazama icabhogwana baqoqozisa babeze bancome lethi ushephise setshezini babeze bancome yona bathi yona ayingconywana babeze bancome lethi ushephise setshezini. Yes begxeka le kamahu begxeke le kamahu bancome lethu ushephise setshezini bona sasibalalela phela bafowethu